و مامۆستا تحسین ئیبراهیم دۆسکی شکرەمە خوا داواتی سەر دکێ دکم دوی ناوبەرێدا مامۆستا یعقوب وی حشیاری دا من دوی ڕۆنشتنێدا مامۆستا پرۆفێسۆر دکتۆر سەردار شەنگولجی هەیە ئەو باوایەکی ئۆنلاین بەشدار ببە کەرەم بکن مامۆستا سەردار تو بخێر هاتی دەنگێ من تێ بله تێ دنا خێدا بێ چاوانە باشن ساڵبن زۆر سپاس دەنگی تەجی خواشتێ مامۆستا ez sernava mamoste Serdar Şengül bixwînim Mela Mahmudê Bazidî Rambam Basu û tevlîbûna li pexşana dinyayê bi vî sernavê mamoste Serdarî pêşkeşiya xwe bike kerem ke mamoste tu dikarî baxivî. Merheba ji were destîrê de silav û hurmeta xwe ji were pêşkêş dikim. Min gelek xwest bi were bibim ama derfet şartı me jîn jiyanî neş ku ez werim wanê bi were bibim înşallah carektin em bi rû bi rû ev imkanê peyda bikim ku em bi rû bi rû li ser va mijara sohbet bikin guftûgû bikin. Destîrê de ez pêşkeşiya xwe hemû ketkarên vê sempozyûmê dikim ku li ser vê babetê giring sempozyûmekî wisa giring li darxistine û bu kedekê mezin alim û zanyarên mezin bi hev anîne û ez bawerim ez jê bi teblîğa xwe peydê min ji bo vê sempozyûmê çê bibe. Wekî mamoste Kenan gotiye ez navê teblîğa min Mela Mahmudê Bazidî Ram Basu û pexşana dîrokê ihtimalek mezin belkî kêm ciwan derbarê Ram Basu da xwedî malumat dixwazim pêşî de çima min sernavekê bi vê rengî hilbijart bi were parve bikim. Ram Basu belkî 20-40 sal berî Mela Mahmudê Bazidî li Hindistanê vêgavê li Hindistanê li herema piştî bu devletê serbixwe Bengalê de jiyaye. û wek rolekî Mela Mahmud lîstiya di dîroka Kurdî de ev jî dîroka hem zimanê Bengalî de hem jî zimanê Hindistanê de ev rolê lîstiye û gelek ji çîroka wî jî dişibe çîroka Mela Mahmudê Bazidî. Çawa vê mesele zanyarê Bengalî rana jî diguha ku yek ji berpirsyarên yek ji pêşengên Teoriya Subaltern Studies xebatên madûne kitêbek wî heye The History at the Limits of World History yani dîrokê li ser sînora dîrokê dinyayê. Ev sînorên dîrokê dinyayê tabîrekî pir enteresan e û çavkaniya xwe jî ji felsefeyên xebatên Hegel digirin. Hegel di dîroka felsefeya xwe de gelên dinyayê bi du avayê tasnîf dike. Gelên xwedî dîrok û gelên bêdîrok. Gelên xwedî dîrok kîne? Gelên xwedî dîrok gelên ku karibin devletek ava kirine. Yani ên ku xwedî devletê ne, xwedî dîrokê ne, ên ku bê devletê ne ji xwe dîrokê wan jî tune li dinyayê de. Ama Hegel hem de felsefeya xwe ya dîrokê de hem jî kitaba xwe estetîkê de analizên xwe bi siyasetê sînordar nekiriye. Hem jî di warê estetîkê de li gorî her tasnîfê şêveya derbirînê jî nîşanê me dide. Ev çi ye? Dibêjin şiîr helbest piranî gelên ku bêdîrokin gelên ku nekaribin devlet ava kirine şevaze îfadeyê wan e. Gelên xwedî dîrok yek ji alametê wan ev e ku xwedî pexşanê ne. Yani xwedîbûna devletê û xwedîbûna pexşanê li gor sistema felsefeya Hegelê de asta pêşketinê nîşanê me dide. Loma piştî gava felsefeya Hegel biriya saziyên devletî û emperyal li gelek deverên cîhanê de wekî zanist wekî heqîqat hat qebûl kirin gelek kes hewl da ku di dîrokên xwe yên edebî de lingwîstîk de pexşanen peyda bikin. Çünkü peydakirina pexşanê di heman demê de nîşana devletbûniyê û peydakirina pexşanê di heman demê de
نشان خودی دیروک بوینه. tam di destpêka sedsala nozdemîn de yani 1800 de li Hindistanê li Bengalê merivekî bi navê William Carey ye müdürî rêvebirî William College yek jî mektebê ku ji bo faaliyetên misyonerî û kolonyalizmê çandî hatin avakirin bû direktorê vê saziyê. William Carey di serî de dibêje ez vê derî vê coğrafyayê ve gelê qet nas nakim destê me de jî malumat tune ye. Ez ihtiyac dikim kesî rabe ji bo me dîroka ve gelan binivîse. Adeta ve gelan binivîse ne tenê kitebek gelek berhemên İngilîzî dibêjin handbook. Kitebên destî binivîse da ku em derbarê wan de bibin agah. Bibin xwedî agahî. Ramrambasu tam di vê keliyê de radibe bi zimanê Bengalî dîroka Krala Bengaliya Hindistaniya nivîsiye. Navê kitêbê jî Raja Pratapaditya Karidretra. Tişkî bisaye. Ji bo rewşenbîrên Hindistanî û Bengaliyan ev pexşan destpêka dîroka pexşana van gelan e. Lê ranajîtgeha divê pirsek dipirse. Gava Bengal hê di vê çaxê de nebû bû devletekê serbixwe nikaribûn devletek ava bikin çawa xwe dibûn çawa bin xwediyê pexşanê. Gelo sistematika hegelê de kemasiyek hebû yan ji divê em bala xwe bidin xusûsiyetên dîrokên din. Dîrokên gelên kolonîze kirî û belkî tevgera wana dişkolonyal. Belkî vê peyvend ev gevan peywenda xwe sekna xwe biguherînin belkî em dikarin van metn hebûna van metnan bêhtir şîreva bikin. Ez Ramrambasu li vir dihêlim û dixwazim bala xwe bidim tecrübeya Mele Mahmudê Bazî. Min bername jî nêt berî de jî min gelek xebatên pisporên ana di nav me de ne ji wan îstîfade kir û lewra ez naxwazim nehewceyek û li ser şexsiyet û naverok û giringiya xebata Alexander Mele Mahmudê Bazî dî bisekin. Lê dixwazim bala wê tiştekî bikişînim. Di nav me Kurda de jî adet û rûsnameyê Kurda hinek aliyan vekî destpêka pexşana Kurdî qebûl kirin. Tê qebûl kirin. Çima ne tenê ji ber şeklî şevazê pexşan. Belkî cara ewil Mele Mahmud bahsa jiyanê rojanê dikir. Yani li derva kanonê medrese, li derva kanonên em bêjin kulliyata îrfanê derket. Helbet li gor ev teoriyên hegeliyan ez bahsa vê tiştê dikim. Loma gava gelo beriya sed sala nozdemîn pexşana Kurdî qet tune bû. Eger hebe çima ew pexşana Kurd bê ku Kurd gava devlete wan xerab bû ev pexşan derket meydanê. Yani tekiliya devlet bûyîn û xwedî dîrok bûyîn û pexşanê de metnê Mele Mahmudê çi beyamek dide me. Dixwazim bara vê dikişînim ser xalekê. Ew kitêbek di warê kurdolojiyê de gelek navdar bû navdeng bû gelek ji me jê îstîfade kir. Kitêba Martin van Brunesan. Martin van Brunesan kitêbek nivîsiye di kitêbê de gotiye ağa şêxu dewlet. Ağa ağayê Kurda bû, şêx şêxu Kurda bû, lê dewlet devletê Osmaniya bû. û ew polîtîk sosyolojiya Kurda bê ku hebûna iktidara erka Kurda qebûl kir analîz kir. Lê şîroveyên li ser Mele Mahmud jî Alexander Yaba bixwe tê de belkî hûn dikarin pisporê me min serrast jî bike ama bi qasî min xwend hem metnên wî de hem jî ev custî ku peşgotinek ji bo ferhengê wî nivîsî bû vê ferhenga Alexander Yaba aslında ew ka Alexander Yaba hêviya wî jî belkî zanista wî jî ji pexşana Kurdî nîne. Dibe ev kême hatta belki zimanê Kurdî bi vê qabiliyet ew ka xwedî qabiliyet nîne ku tişkên nivîskî bînin meydanê.
ew gel piranî tiştên devkî afirandine. Ev jî xususiyetê bi sazûmaniya civakên wî ne. Lê dixwazim bala dikişînim ser xalekê. Tam salên 1950 de 10 sal derbas bûbû hemû mîrektiya Kurdan, hemû devletên Kurdan hatibûn rûxandin. Kütüpxaneyên wan hatibûn belavkirin. Di ortê de bû. Yani ne yaba dipirse, ne jî bîra Martin Van Burnesen de hatibû, ew medrese, ew ka kitêb, ew ka tişkên nivîskî di peywendekî çawa de hatibû afirandin. Ev pênastekirina gelekê tenê tiştên devkî bi pêşketine, ew kabiliyeta wana tineye ku tişkî nivîskî biafirînin, bêyî ku rûxandina iqtidara Kurda heta şewitandina destxetên wan, bêyî ku va tişta nîqaş bikin yan jî bi qavlê ranejîtguha li hemberî dîroka Hegelan bêjin. Çawa ku li hemberî Hegel gotine, gava meriv dikare behsa dîroka dinyayê bike bêyî ku behsa kolonyalîzmê bike. Gelo em dikarin behsa pexşanê Kurdî bikin, pêşketina wî yan jî paşketina, paştemayîna wê bikin. Bêyî ku kolonyalîzma li ser çend sed sala li ser Kurda hukûmferma bûne, li ser medreseyên wan, li ser berhemên wan, li ser çînên wanên tabaqeyên wan xwendeyên wan de tesîrê wan nîqaş bikin, em dikarin tenê û tenê di tekîliya Yaba û Mela Mahmûdê Bazdidî de van tişta nîqaş bikin. Çünkü heta niha gava yani Martin Van Burnesen jî 20 sal şunda nivîsandina kitaba xwe cara evvel behsa medreseyan û tiştên berhên çend berhemên nivîskî kirine. Ama em dizanin koleksiyona Yaba gelek berhem tê de hene, ama divê meriv bipirse kitêbên ku nehatine berhevkirin çend hebû. û wexşî kin dibe, dixwazim bi vê şirovê tebliğa xwe bi dawî bikim. Du tegehên sereke di felsefeya Hegel de jî heye û di felsefeya ronajîtguha jî li hemberî wî bikartîne. Ev çi ye? Dibêje du tişt hene. Pexşana dîrokê û pexşana dinyayê. Gu pexşana dünyayê çawa çê dibe? Dibe gava pexşana dîrokê ê ku em behs dikin rasterast tekiliya tecrübeya Avrupayê, dîrokê Avrupayê. Em nikarin rasterast vê tecrübeyê wekî tecrübeyê xwe bipejrînin, qebûl bikin. Tecrübeya me ya dîrokê lewra pexşana me ya dîrokê cuda ye, daw ku em tev li pexşanê dünyayê bibin, em bi xwe hurmet bikin tecrübeya xwe ya dîrok. û daviya davî çend gava di felsefeya Hegel de jî, gava Hegel behsa felsefeya, behsa hususiyetên pexşanê dike û vê hususiyeta ji şiirê yani ji helbestê cuda dike. Hegel dibêje şiîr û şaîr dikare bi xwe re xeber bide, bi xwe re biaxibe. Muxatabê şiîr dibe ku tenê şaîr bibe. Ama got pexşan ne wisa ye? Di dinyayê pexşanê de diyalojîzm heye. Divê yekî din jî hebe û bu diyalogo van ew metin bikemlîne. Tenê pexşan dikare bi usula xwe rê bide wê. û gelên kolonîzekirî bêşansiya wan ev e kes guh nade gotinên wan. Ji ber ku pexşanên wan her tim nîvco û kêm dibîne. Ne teoriyê de cî didin, ne jî edebiyatê de cî didin. Belki pirsa daviya me ev be. Gelo em çawa dikarin pexşana di serî de Mela Mahmûd tev li pexşana dinyayê bikin. Spas dikim. Eger pirsên we hebe amade me. Spas dikim mamoste ji bo vê pêşkêşiya te wan pirsên tên hêja.
heval jî bira divî naber de ser pirsa te bifikirin eger ku dawiyê de dema me ma em ê heqi bidin. بس سپاس دکم. Belê mamoste. Niha jî mamoste doçent Doktor İrfan Yıldırım de Mela Mahmudê Bazidî û Augustiyaba ve sosyolojî de bi Tirkî pêşkêş bike mamoste. Baş e de bi Kurdî pêşkêşiya xwe bike keremke mamoste. مرحبا جوا همیارا سر چاوان هاتنه براستی اف دروجه و دری کو ام میوان کرنه پیشی اکیبا ارگانیزاسیون را سپاسی خود بیجم و دخوازم هیدی دست بکا پیشکشی خود بکم ببخشینن پشکی که از وقتی با بگیرم حتی دو جی براستی من دخواست از ترکی باخوم لبل دو ماموستا مظهر گوت هکر هون انگلیزی هم ببین نچنه انگلتره هر نه کانادایی کانادا چونکه هر کس هک گوره خو خبرده تکس زور دستی بلا ناکه لبل میجی گوت و داری بله جهه کانادایی نه جهه انگلیستانیه چونکه هر کس زمازان هر کس زانایه دیسا جی هکر لسر ناوی کردیات به سمپوزیوم حوجه که موسیقی هبجی مرف به زمان خود باخوه جبوی از یک کرد باخوه که موسیقی هبجی قصورم ننر که ماسی تنه mamoste Kurdiyat gelle baş. سپاس که مجارا من ملا محمد بازیدی و آگوستو جابا و جواک ناسیه تزانین سردم ملا محمد بازیدی ده جیانا عالی جیانا اروپایی و یعنی رونقبیری دست بکریه عالی اروپایی دا زیده جهان انسیکلوپدیست پیش کتینه ام دزانین که دیده رو تو دالن برد پیشکشی انسیکلوپدیستان کشانه و چه دبینن که داره چه هبه اوان قید دکن دخوازن هر جهه کی قید بکن هر زانینه که خواه بگهینه و که داری چه هبه بن کنترل خود بگیرن اف باندور لسر اکادمیا پترسبورگی لسر جاباجی هیا پاشی ام دبینه که لسر ملا محمد بازی جی چه دبه دستور آوان جی گوتنه که بیکن دبیجی زانین هزه وقتا که هز دستی ودا به دستلاتداری جی دستی ودایه ریو ریبازین انسیکلوپدیستان جی لسر نرینین پوزیتیویزمینن. پوزیتیویزم چیه؟ تفگره کی رامانه یعنی فکر رامانه. دبیجه که زانین راست تنی آگاهی زانستیه. زانین راست تنی به امپریزمی دکاره بگهجه. اف زانین جی به سر خواه جرباندن پیکته. جی خواه جواکناسی وی دمه جی دبن باندور پوزیتیویزم دایه. با خصوص آگوست کمت ام زانین که ناو لسر جواکناسی پیشی اوی کسی دانیه سیدای وی سنت سیمون اکولا پوزیتیویزم تمثیل دکن یکمین کسی که پی و پوزیتیویزم بکار آنیه سیمونه جواکناسی سیمون بله جواکناسی فرانسی آگوست کمت جی او نزدیکاتی پیش خستیه و پاشی سیستماتیزه کریه در دیروکی دا پوزیتیویزم انجام رونقبیری اروپایی پیشکتین گرنگ از زانستین سردم نونه. آرمانجا سرکه یا کمت اوه که بلیکولینا بویرین جواکی بره و برنا زانستی و به شکلی که نو ریگزه که نو بده جواکی. جبر وی سادمی جواکناسی وکی زانستک دامزرینه. حول دیده که ریباز فیزیک و ماتماتیک لسر جواکناسی جی کار بینه. دوی وارد پوزیتیویزم جوره که فلسفه یا امپریزمه یا. کامت ده باوریه ده که دره ریباز فیزیکی مروف دکاره جهان راستیان جی ناز بکه.
زانبون راستیان اصل و صدم راستن و بویران ناده لزاگونن که بویران بره و دبن دده بوان قانوناجی پیش بینی سر پیش روژه تنکرن از بحثا ملا محمود بازی دیجی بکن وی واردا جوابناسی راجی فرم کی خوازایی تا بپیک دینه لبلی هم دنیرین لجم ملا محمود بازی دیجی اف تشت هیا او جی دناو کردان دا راست چه هاته به اوان دنویسه میناک خباتا ویا لسر عشیرتان بوی رنگیه جوابناسی ناودار زیا گک آلبجی با آوای وی لیکولین دیگه لپشت 6 سالان لسر ریو ریبازی وی حرکت دیگه و پاشی لیکولین خو پیک دینه برهم ملا محمد بازی دی یا هری کو تثبیت جوابناسی تداهی عادات و رسومات نامه کردی اقرادیه یکمین چوکانیا نویسکیه و آنجی ام دکاریم بیجیم برهم بازی دی یا اورجینال اوه که به تن سر خواهو به تو توکاریه که دن ننویسیه عادت و رسوماتنامه ویارده جعالی جواگناسی و پر گرنگه جبو وی پرتو که مارگرت رودن کدبیجه هکر او برهما ملا محمد بازیدی یا الکساندر جابا او یا الکساندر جابا دبیجه لبلی یا ملا محمد بازیدی تنیه هکر او نه با دیتن او قاس آگاهی لسر چاند و پیناسه این کردان دوی سردم دا هایا مجی تونه بویا عادت و رسوماتنامه اقرادیه بر همه بازیدی هر ناسکریش خواه او خواندن جواکناسی بازیدی روشنبیر کرد کود سال 19 هان لسر جواکا کو جه درکتیه برحیوی سردمه جیهانا تکیشتینه و پرگال رامان دردکه و پیش بریمه بر همه کو بازیدی تیدا چاودیری و سرپیاتی این خواه ین کو دربار جواکا کرد پار و دیکه جبو لیکولین لسر و سردمه جی چاوکانی یکی گرنگ و رفرانسه تیدا دیتن چه مجار هنه گلو جعالی جواکناسی و بر همه ملا محمد بازیدی دا ام پیشی بحثا جواکناسی بکن کرتاسی جواکناسی شاخه که زانستیه که لسر آواهیا لسر نرخ و سازین جواکی لیکولین دیگه ایوی واردن مجار دنیرین دبینیم که عشیرتان حتی بردل حتی جه رین آمدکاریا شهر آنجی جنین کردان فرمو تکیلین تکوشینه پرسکریکان ناموسه آنجی فرمن کوچریه و مهوان پروریا کردان آنجی شین و رواندنا قیزان باوریا کردان کردم نمسلمان تکیلیه وان تف آنین زمان تف نویسینه خباتن ملا محمد بازیدی در رولا جابایی چیه؟ رولا جابایی زیدهی جعالی زانبون آوی دایه لو ما ام دزانیم که او چند زمانان دزانه وقتی که وان زمانان بزانه و گوری خواه نرخاندن اکیوی هیه و گوری خواه میسیون اکیوی هیه دخوازه و زمان دنجی هم ببه و دخوازه یا پیش کتی اوه دخوازه جابایی یا که سازیت دخواندی یعنی جبو پترسبورگی آلیکاری بکه و آگاهیان برهف بکه لسر چواری لسر رامانا انسیکلوپدیستان جابا خودی باندوره که ریبریه لسر بازیدیه بسایه جابا چاند و ویجه یا کردی درکتیه هوله و دولت عثمانی جی خطر ایوان زانی اکو جبو تشتین ام وها بیجن دولت عثمانی جی خطره کردان کریه وی وقتی جابا جی افدیتیه خواستیه که هندک تشتان محافظه بکه لو ما امی گاویدن بحثاوی جی بکن راستی تکیلیا معلم محمود بازیدی و عثمانی انداجی اف مجار تبیت بریامه بله تکیلی ملا محمود بازیدی و دولت عثمانیان ملا محمود بازیدی هیچ 3 سالیه خدا دو حواله که بحثی کرد هیچ 3 سالیه خدا نافداره پر بدنگه و هر کسی که زانه و رول کیوی میسیون کیوی هیا جواتی دا
لبلی عین وقت دا او روشنبیره او روناکبیره لشونا از دبیجم اف نرخاندنا منه از دبیجم لسر شونا احمد خانیه لو ما فکر و رامانه وی تواهیج آلیوی و هاتنه از وصا باورم هنک اشاره جی هنج بیواره دا شاهد خراکرنا میرکتین کردانه لو ما دماوی دا پیشی یا بازیده یا بتلیسه یا جزیره یا مکسه یا جولمرگه یک و یک خرادکن وان میرکتیان او جی دبینه که پشت خراکرنه جی ایدی نخوازه کرد تو وارده حول بده نخواه دست خدا ناو مثلا دست خط خدا ناو خود ننویسیه گلو چما ننویسیه یعنی اوقاس یکی هنرمند چما دست خط خدا ناو خود ننویسه اوجی دتا نشان وی دمه دا تشتکی عجیب هیا که باندوره که مازن هیا لسر گل لسر وی شخصی وی بخواه چونکه دم رول دادن وی دچه آلی جزیره آلی بدرخان بگه و که سری نراکن پشت وی تی هنک چاوکانی دبیجن آویتنه حفظه دوره 15 روزی حفظ کشایه پشت وی جی از وسط تخمینم که او نرحتی سر دوام کریه یعنی راحت نهشتنه و لو ما پشت روزان معاجی گره ندانه و پشت روزان مثلا تنگاسی جرا درخستنه اویجی بلکه بوی آوایی آرمان جاخه آنجا کاری به ریه کی دن امجی زانو کو بریا جاباوه پکتینه ترسکی دنجی دو هات بحثی کرن ماموستا عبدالجبار قواق زیدهی بحثا تکیلیا طریقتان با خصوصیا نقشبندیان کر یعنی از دبیجم بله فکر و رامان نقشبندیان گوره خود بله تکیلیا وان عثمانیان آلیه کردایتی و آستنگی درخستیه لو ما چه قاس میرکتی هی خرا کرنه والهیا وان برای طریقت انتجی کرنه شیخ و طریقت هر واره که دا به سنور هشتنه و هر آلیه که دا جی اوان او خواستنه او والهی تجی بکن چونکه کنترولا میرکتیان دکر پشتوی تا آوای نهاتیه کرن demek ki derece bir avaya derboz büyüyor. Ba husus az liser cezire xabetim. Liser mirektiya cezire neze çıl salanda penci hab kaymakam tene degişkirin disanı karı ser derekin. Veca ev bu yer dete nişan ku jibu kontrol kirini tarikat ji hati amelandın. Ali Osmaniyan var. Belki nav tarikatı da fikri o ramaniyan baş heyi muhakkak cihane lebeli ku hende destur hilani bin betüne nine. Osmanlı dixwazin ji nasbûna wî istifade bikin û beriya serhildana Colemêrgê û Meksîbotanê hûn xwe dizanin ku dişînin lêbelî dîsa xeberdana wê nakin û hindek cihan da dibêje ku hêj negihayî cizîrê aliyekî din ve hücumê li ser bedirxaniyan dikin hikmê wî jî betal dikin. هندك شاوكاني وصاد بيجن شقاز راس شقاز درا وزن زانم ماموست دو دقيقة داوي بله سپاس دکم از جی براستی هما دتشتانجی بینمز زمان پاشی بقدینم هندك طيبتي ملا محمود هنا بله حوجيك و امواجي بين زمان پیشی مگاودیج بحثی که بچه راستی دو ماموستایان بحثی کر داکتنا برنامه دا ماموستایان گوتن ملا نچار بویش بوی خدای عالی جاباوه یکی جی گوت جهاتی بوی لو خدای عالی جاباوه از جی دبیجم بخواست یعنی خواستن آخوا خدایه خوی داخواز کیه خوی آرمان کیه جی خدا نسکنیه هیویه کیوی هبویه چیه؟ روشنبیری ملت باری سر ملی خو حسباندیه به اوای حرکت کریه خواستیه با اوای که هلینت محافظه لو ما دبینه کو یک میرکتی خراد بن برهم هولد رابن و باندوره که گران چید به اوجی دخوازه به اوای رولا خو پیک بینه محافظه بکه با اوای که دریه کی بکه لسر وی اوای از دبیجم حرکت کریه یا دنجی
ناوی جنان و در حق جنان دا دو هات بحث کردن مثلا هندک تشت هات نگوتن هر یکی جدا جدا آخوی یکی گوت ناوی جنان حق وان تو نبویه یکی دن حوالی که گوت هکر زواج دا کچ هیچ قیز نبته کشتن حوالی که دن هر تشت تولرت هاتیه کردن لبله ناموس با تا آوایی تولرن نبویه یکی دن مثلا بحثی کرد گوت جن پر بلنگازن لی قیمت وان زیده بلنده ما مسته بحثی کرد باشه ازی دپرسم لو ما اف تشتکی سوسرت هاته بامن وکی اف راست به مراد جلالی لسر نوبهاری پرتوکه که وشاندیه وی پرتوکه دا هوکه که دا بوی آوای درباز به با خصوص مگود بلا ما مستبه بینن دناف خدا بلا بچه بنرخینن لو ما جوی مجوی جالیه بازی دیوه کسی که خبات بازی دی نویسینا کسی که کردزان به از باورم به آوای اوی هوکه پیک ناینه yani yatıp kalksa da beji, yatıp kalsa çava yatıp kalsa. Rabbin runuştun heye ama vakti kuvar gerinin yatıp kalsa manavi eve. Yatıp kalksa tişteki vakti de bu jinet de kabul kirin. Ma Mustafa Abdurrahman bak husus tecrübe yaparsın. Beli. اره مراد بله جلالی از ورگراندی ترکی از وسا باورم که حقیقت و راستی و دا افتونه بگله به بله رابور نشتن هیا yani من لسر گوییان لکولین کر هم دزانی که گویی که اصل و عادت خواه خران اکرنا یکم حریمه و یکم قبیله یکم عشیرته و باوانجی تشتکی هاتونه yani yatıp kalksa çavadı be çava ben vida namus te parastın غلطی ورگر بارم بله ایجار ما ببخشینه من هکر هاته با مصطفى آقمان مقاله یاویجه هیا بی وارده من جویرا نویسی میل شاند مگود ما مستعف چاود به یا گو حیران والله سنجه مننه سنجه پرتوکیه یا کام گو پرتوکی خیره خواه جمرا بشینه فوتراف وینه وی کیشا جمرا شاند مدید کو عین بی آوه درباز ببیدری بله سپاس دکم جبو گوداریه و تشتاق کوه زانه مراد جلالی جی تعقیب دکه پیوید که مویج دیده به ایدی اوی سر راست بکن جارا دونه لیوه گرن سپاس دکم آموسته ایرفان کرم بکه و نهاجی دورا بله بله که خالص سر حتما وسا لی اره ایدی جاره دنی چابویه چه همین راست بکن نورماله yani اره نه نورماله آخر yani شاشکات یا کرن yani اشتانه اره قطنه بکه که ایرفان وی تثبیت کرد بشه شک باشه بی راست کرد نه هم دما سیدا تحسین ابراهیم دوسکی نخون که اوج گلکی خدمتا ادبیات کلاسیکا کردی کریه نهاجی اوی خدمتا ملا محمود بازدی بو برهما خانی بگشتی و مموزینه به تایبتی جمعه قال بکه کرم که ماموستا تحسین کجا دجبا بنام خدای مازن و دروان رزو صلاف بو هوا همیا وکی ممسای اشارت بدای آخفتنا من دل دور و چنده بتن برهم احمد خانی ارشیف ملا محمود بایزیدی و جابایدا که چه خدمت بو وی شاعری هاتیه کرن و آشکرایه هر کسی که آگهدار بتن ارشیف جاباید زانتن که خدمت که باش بو ادب کلاسیکی کردی یهات یکرن و الدیف جبر کو از پتر کاری سر ادب کلاسیکی اتکم و اف ارشیف هجی ات دست من دا هبو الدیف
من وکورین سرکری بو مدیار بو کو ملا محمود بایزیدی و جابایی او برهمی وا کم کری تیدا بحث یان برهمی 14 شاعرت مید کلاسیک یهاتی اوید شعر بکرمانجی نویسی 14 شاعره برهمی وا یدوی ارشیفی دهی او جی کورتی مدناوتو با بیجم ملای جزیری علی حریری فقیه ایران رمضان جزیری خانی ملای باتی مرادخان بایزیدی احمد هکاری سلیم هیزانی حارس بدلیسی ملا مقصود اسامی درفشان و غیاسی اف 14 شاعر او نیت کو برهمی وان هندکش برهمی وانم بیجین ادوی ارشیفه هنه دا هاتی و اسبخو راستی قردار اوی ارشیفه هبوی ماش برکو من مفایا که باش وکی گلک ممسایدی تریجی اش برهش وی ارشیفه هنه دیتی بس بو دیسا بیرینان اده بیجم اد کتابا خدا با غیرم کو پلاتینی جی و بحرفت عربی جی یا چاب بوی بلکه گلک ممسادید بد جی تویره دا گلک او شعرت کلاسیکیت ملا محمودی ارشیفی دا و جابای کم کری من یت وی کتابا خدا وگو هاستین هروسا شرحت ديوان علي حريري وشرح ديوان أحمد خاني وشرح ديوان فقيه إيران وشرح ديوان ملاي باتعي كوافشار كتاب من يت آماده كرين شخودش وان يتشاب بوينجي ودوجي نكات حاضرن بو چاپه ادوان هر چار كتابت هني جيدا من جلك مفا اش ارشيف جاباي وملا محمودي دیتیه بس الویر از دیپتر یعنی تایبتی بحث برهم خانی کم وکی ما گوتی 14 شاعرت کلاسیک توی برهمی دا وی ارشیفی دایت هاتین بلی شمیا برچافتر و پتر وکی امدنی که اشارت دینه احمد خانیه نبرم ملا محمود بایزیدی و احمد خانی جدا کرم صح کینه آشکره یکو جهو دم هر دویا یه نزیکیه که شو هر دول بایزید بون ملا احمد خانی جی و ملا محمود جی و دمیوان جی گلک جیک دیرنینه نزیکی 9 ساله که کفتنا برا وفات وی و ولادت یدیتری دا اجبرنده از بورتکم ملا محمود بایزیدی مروفه که شارازا بویا هم برهم خانی جی و هم دستخط و دستنویست برهم خانی جیش برهنده یشیای کمکا نیا کم یا اوی برهم هنه کم بکتم همیش زانین خانی وکی حتی وگاوی گهشتی اما 4 برهم توی ات دست مده هنه برهم ایکی نوبارا بچوکان کو فرهنگ هروس عقیده نامه یعنی عقیده ایمانی وکی هندک بشنه و دیسا مموزین کو برچافترین و گرنگترین برهم خانیه و کمک شعرا امتشین ناو دیوان السر بدانین شارشیف پاراستی ملا محمود بایزیدی و جابای وکی ام برای خوب بدین از دیول جرب زمان رقم هجمارا بیجم شکوما 55 دستخطا کود ارشیفی دا اوید مدیتین هندانه جوان 16 جوان دستخطت ها پیوندی برهم خانی وی هی و نسبه که رجاء که کمنینه در ارشیفی دا 8 دست نویست مموزینه هین ادگل 2 دست نویست ورگرا مموزینه بو عثمانیه زمان ترکیه عثمانی 3 دست نویست نوبار و عقیده نامه جید نافده هین و 3 دست نویست دیتره دا یا مجموع دیتره دا برهم خانیه تدا هی معناوی 55 دست خطا در شیفی دا 16 الدور برهم خانینه و خدمت که برچا و بو برهم خانی هاتیه کرن یکم اینجا چه از بکرتی بحث مموزین کم کنه اف دستخطت مموزین ترشیفی دهاتین یت مموزین چنو گرنگیاوان چیو معلومه جیش بردمی از ده هندیش مبتن ده افناخو کرد کم ما گوتی 8 دستخطت مموزینت ارشیفی دا یت هین یا شمیا گرنگتر دستخطایی کم بجین کل بنهجمارا 12 هاتیه پارستن او یکو امد بجین کونترین دستخطا مموزینه یا حتی نکه گهشتیمه و گلک یا نزیک دمه بودم سیده خانی اف دست نویسه سال 1144 هجری برانبر 1731 زاینی یا هاتیه نویسین اف دست محمد غریب کور سلیمان مکوری یا مقوری وکین دا جارا گوتن و مقوری یا مکوری
عشيرة دورا واني ودورو بريتوي حتى بازيدة وكي ملا محمود خود نفسيني كخدا بما بحث جتياتن احتمال هنداك خلد بخوين بجين مكري شكوكي بعربي تتنفسين بس نا مكرية معلومة مكوريا مقوري اف دسخته هني الجند الشيخ عمر يهاتي نفسين كنت كفت ناحية خامورة واف دس نفسها بخو وكيل دوماهي نفسيل كلا خامورة بخو يهاتي نفسين اگر ديروك خاني يا مرناوي او نكام همي بحث جتين كو 1707 ميلادية اگر اف ديروكها يا درست بتن چكي ماسي تدانه بن معناه دسختها 25 ساله پشتی وفات خانی یهاتی نویسین و وکیون ترین دسخت مموزینه هندک تایبەتمەندیت و دسختیت هین وکی ما گوتیش لای جهی و دمی و نویسر و دسخته یه نزیکی خانیه و جبرکو وکی تندک جدر دا مدیتی احمد خانی بخوش جیده مکیل الاشگره امریکوی بوراندی چند ساله که جبر کو شیورمند بو میر بایزیده و پشتینگی بو امیر کو میرزایه هنگی حاکم الاشگره بو ادبیجن خانی جید گلوی بو شیورمند یی بو او خامرو الاشگر توی دمیدا پیک وبون از خوشی یعنی دیرنا بینم نویسر و دسخت شاگرد احمد خانی بخوشی بتن یعنی دیرنینا اجبر کو او اکمین کسا هندی مدیتی دسخت دا دم بحث خانيت كانت بشت مولانا أحمد الخاني دوماهيا يوصى يانفسي هذا كتاب مموزين لمولانا أحمد أفندي خاني رحمة الله عليه هوصى يانفسي أزجالك بحث في دسخت ناكم تشكي بخو دسخت بخوشي ما وك نسخة أورجينال جيل دوماهياوي برنجين يعني وكي دسخت أصلي ودقال رنفيساني بحرفة عربي ما بري صالك دوايا دا تشابي جبرند از گلک زیده بحث جنا کم بس ایک تایبت مندی تو جا حرکل گلک جهایل سر هین و گلک فایده مت کتن بو خواندن که درست لهجه درست شو مثلا بزن گلک جاره مثلا دکت یا دکت افتشت توصا اوه حرکه دانای نسر مثلا هندی مدیتی مثلا هم یا فتحه سر يعني دكات دبات وجاوا نسخي وكيخو نويسيه يان نسخه اصليه خاني ورگirtiye نظام مهم اكش فايده في دسخته و تحريك يا هاتيه كرن دسخته دو يا طاهر كره عباس افنديه بن هجماره 14 هاتيه نويسين يا هاتيه پاراستن ديرو كاوي 1218 هجري كود بتا 1803 يعني تقريبا كيمتر 600 سال پشتی مرناخانی اوه جدانه که گرنگه و نویسینه یا پاقجه و خطوی خوش دیتا خواندن بله مخابنه و یا تمام نینه 56 بر پرج و دستخطیت ماین دستخط که دیتر یا مموزین البن هجماره 11 هاتیه پاراستن ناسخه و یعنی اوه نویسی بیجتن من اف نسخه یا نویسی بو برای خوی عزیز حاجی فیروز افندی الباجر ارزرومه الهيفا محرمة صالة 1254 كنت كفتا برنبر 1838 أفجي تحريكي يعني حركة السرهين مروف جالك مفايجة بينتن بو خاندنا بهيفا برانجاكي درست دسنويسا تشاريل بن هجمارة دهيا هاتيا باراستن 196 برپرا یا پیک هاتیه هندکی ماسید و دستخط دهین بله تشتی باش و دستخط دهی که خدمت که باش بو مموزین پیتی تکرن اوه الدوماهیا مموزینه فهینو که فصلك هاي بناوي بيان لغتنامة من عبارات داستان يعني بفارسي أبي محاولة كري أو مصطلحات وبيفيد مموزين دهاتين هم يا شرح كتوكي وفرهنجكي بدانة أفجي جلك وكولر دي فايدة جبينن دس نفيسا كاديتر جيا هاي البنهجمارة سيزدي هاتيا باراستن و دس خطوي جي خوشة بس بيتشي كي لند عرضة ينا خوشة و ناوی ناسخی و دیروکا نسخه ام وکی من دیتی لسر نوی آشکره بس الجهه کی موره کل سر هی اف مورها ختمها یا لسر نویسی شیخ فیض الله و دیروک دبنده نویسی 1186 هجری يعني برانبر 1172 میلادی تشتهند دیگه هینتن که لازمه اف نسخه برینگی هاد بتا نویسین اوه جیشوان نسخه نزیک بودم خانی
برپرت توی 120 سه نسخه دیتر جیت مموزینیتین او مخابن دیروکا وان نیا آشکرایه بلی الجهه که مدید دیروکا سال 1252 سرهاتیه نویسین کتبت 1836 و خدا نوی یعنی السرفه دیروکا هر نویسی ناوی ابو بکر کوره حسنیه مگوت جی جبلی دسخطت مموزین بخوشی دو دسخطت مموزین یه ترکیه عثمانیه تدا هین ایک شوان اوه رياض عشق كو يا عاكفة وانية وإيكاديتري جي ديسا هاي رياض عشق يا عاشق سيبكي ديروكا يا أفي يا إيكي بجين عاشق سيبكي الصالة 1867 زيني أو ديروك برنبريو الجيل طبعانيات يدانا أفهردو مموزينا تركيا عثماني شبركو از ترکیه عثمانی نزان مسنز نشم شروع بکم کاورگیرانه فایده جدیدیه بس تشته من اصاب چاف تینا داره اف هر دو نسخه نیکن یعنی ما دو مموزین ترکیه عثمانی یتین في ارشیفی دا ایک یا عاکف وانیه و ایک جیا عاشق سیبکی اف هر دو که جیگرک دم فای گهینه وکولا را اگر بین ساخت کردن وحتى بين ورجيران شي ام بزين كانوا واتشم فاش مموزينه خاني ديتيا معلومه جبلي نوبار وعقيده نامجي ما قلتي سي دسختيت فان هردو كتابه دايتين ونوبار يا درس هم بيجي نوبار نه نوبار اجبر كنت همي دسختت كيفن دا تتنفسي نوبار دسختك نوبار يا كيفن نت ارشيف جابايدا يا دسمده هاي الصاله بس مدريد بو اما اجهداري بجم الصالة 1735 يهاتي نویسین الديار بكري ادبيجم او جي 29 صالة پشتی مرنا احمد خاني و يالسر نویسین نوبار ننویسی نوبار و پترین دسخطا جيدا يهاتي نویسین نوبار تنده کش دا يهاتي نویسین نوبار معلومه نوبار درستره يعني برني برهمني ترشيف جابايدا از دیدی سب کرتی بجنج بر دمی دستنویس ایکیل سال 1849 زاینی هاتیه نویسین ناو ناسخی و دیروکا یعنی ناو ناسخی السر نینا مخابن نویسر الدسپیک بعربیت بجتن اوه کتابا نوبار احمد نوبار یعنی نوبار نویسنا نوبار یا احمد خانیه هروسا دانه کادیتر جیل سال 1857 هاتیه نویسین و نویسر ملا محمود بایزیدی بخویه عند دسختی وی بخویه وکی ویل دوماهی آشکارا کری کد بجتن من افدانه بو مسیو جابای قنصل دولت روسیا الارض روم النویسیه و افدس نویسه جی نوبار و عقیده نامه هر دو اعتدا هین یعنی اغلب دسخت نوباری وقتن بره خود دینه نوباری ام بینی الدوماهی عقیده نامه جی دیرین از خود دیرنا بینم هر دوی کتاب بن پیک وادنا نویسین بو فقیا دست نویسه که دیتر جیا هی بن هجمارة 47 او جیا نوباره بل مخابن ابدیل سرنینه از توقعت کم او جهریا ملا محمود بازدید بد دومای مدوید بحث برهم خانی جی بکم یجبلی وان هر سه برهما کو دیوان اویم زانی کو احمد خانی وصا دیارش نشانه کو چه جان خدا چه دیوانت مرتب نداناینه درست نکرینش برند دست نویسه تو جی حتی بگوید چوب دست منکتینه شعر توی یتنویسین هر ایک مناسبه که داد بیرهات نکیدا و بلکه وی دم خدا جان خدا کوب نکربن ویگاه بالاون گلک وکولارا ما مستعد خم خورش کلاسیکی کردا محاوله کری یعنی کار بهنده کری برهم خانی کوم کن و اکمین کس برچاود مکتی ملا خلیل سیرتی چند شعره که توی ارشیف خدا دستخطه که خدایت کوم کرین پشتی ملا محمود بازیدی تتن کو دسخته وی ارشیفی دای هی دوی دسخته دا کوما یعنی کوما که شعرت خانی هجمارات بنا 25 شعر حتی بگاوه مسیح شعرت خانی بدرستی دیتین او جیت شرح دیوان خانی دا من یتبلاف کرین و هر دو ماهی اوجی مدسخته توجی همی یت اورجینال مایت کرین اتدا ما گل بلکی بتر استفاده جیبت دیتن و پرنگی اصليج يعني ملونه بيجي عربي رنگ ورنگ سيه قصيدة خاني حتى في قوة ميديتين اجوان سيه قصيدة 25 شاونيت ملا محمود بوازيدي بوما بارستين نمعنى انك ملا محمود بوازيدي بتنيتين هنداك ديجيت نفسين
بس عندك شلون بله عندك شلون جي بازيدي بتني دسخطه بازيدي دايتين جبلي في دسخطه هاي يا بازيدي كو برايم جالكا جيرنكا دسخطه كديتريش جالكا جيرنكا هاي يا سيد احمد سيد ابراهيم بيسكيا كو بيسكيا گوندا كالنزيكي دهوكي او جيت 100 سال 19 دا جياي دوی جدا کومکا شعرت خانی یا کوم کری جوان دست خطت هم یایت ملا خلیلی ویت بایزیدی هم شاین دیوان خانی پرای رنگی که بچه که پرای کوپیک برچاف بدانین ای کمین جرم دیوان چاپ کر مجرد یعنی ترسی بشرح پشت اینگیشی ما وک شرح جی بالاف کر معنا جوی گوتنه همی بوما دیار بتن کو ملا محمود بایزیدی ارشیفی دا کوم کرنا دست خطا دا ویو جوابای هر دو کپیک و خدمت کا یلا کا زیده بو برهم کلاسیک هم یا گشتی و تایبتی برهم احمد خانی و برهم احمد خانی جیب تایبتی مموزینه کو هشت دست خط یتداهین بو وکولینه و براورد کرنه هم دیگه لک استفاده جبینین دومای سوپاسی گوداری هات کم گلک سپاسیا ماموستا تحسین ابراهیم دوسکی دکن و کفش دبک و جی خانی جی چقاس برفره هد کلکسیون دا که ابو خواجی قیمت خانی جرد نشانی مده گلک سپاس دکم دو سه چار دقیقه ممانه جبر که من براستیج من زام مراد تحقیب دکه همو رونشتنان جامیر او تحقیب کریه و برسوا خواجی دایه گوت از خوازم تبخوینی نها اوی جی قسم کردی شاندیه گوتیه طایفه اکرادان کمرش و بدگمان نینن و زن خرابی زوبزویی به بال جنت خواه نابن اگر جنت وان دگل بیانیا مسئله خبر دین و بکنین و بلیزین و یا خو اقتدا بکتن که جنت وان لمالت بیانیان و عین دنیوا میران داجی رازن و رابن دیسانی میرت وان کمرشی ناکن و بدگمانی در حق وان دانی ناکن اف قسم دبي اوريجينال او اف يعني او قسم كو املسر راوستان بو نقاش دنيفا ميران دا جي رازن و رابن اصل خود دنيفا ميران دا رازن رابن اون خاني گندان يك بري تنگ دزانن يعني نكو نوا هاف دا رازن لجم هاف رازن جي وان جم هافن از وصا فهمدكم لجم مراد جي قوتيا قي هاف اوجي دبي كان حاو كرت هاتن جام هاف و تركيا هاف قبول ناكن اوجي دبيجا هاول تركيا هون نواشه فلان لي يعني يدي نظام تتخاذ تشتك بيجي كلام كمستا و كرت لي خير اخوان ما مست ببي هواي دا وقتی که دما گوگل ورگر چه دکر مدگوت هوان حنک دکر مدگوت ورگر تاجی منته ورگر گوگله yani Google یک kelime dizivırını ev kelime hani ki یک نای نزورانده ev vate lazım mecbura yatıp kalksa dedi Türkiye kira çava beji yani tıkari beji yatıp kalksa ya bunlar yatıp kalkıyorlar böyle bir şey mi olur? اجي وصل فكرم كو بيجا تركي yani ev یک kelime ney tazıvırandın bağlamayı da bir tazıvırandın ama ev hevok meciye ve hevoki mecnun meciye بشا ناموس دا به هر ممکن نین الهف ناکن باش الهف ناکن که خالد کردم که والله مبخواب جابه خدیتیه ببخشین مبخوادیتیه کو دایباب لعود کوشه اوده که رازاینه بیکو زاوا یدوی شوه اوجی کوشه اوده دی رازاینه ودنا و کردان دا بری خانی هنده فره نبون طای نبون به معنای بیشتن یعنی رابون و رونشتنه معنی رابون و رونشتنه رازمه که به برادری ما مراد جلالی انسانه که شارزایه فامایه دیگه دیپلوت یک دانا بالوی داری تشتی دی گوته با لی مثلا ما مستا عرفان هنده زیده دریش کرده سر به مسئله یاوه درست نینه یا عرفان درست کرد چونکی یا کوککی عرفان دیگه اناکرونیزمه ولگور عرف و عادت ویگا و صحبت لسر 108 سال بری نه دیگه‌تن 108 سال بری نه افتشته گله نورمال بو گله تیجه که گوتنا ملعن سو ما تحسین گله عادی بو یعنی گله نورمال بو تشته و ها جبر هندی آناکرونیزم دیبت مرو بینه کردن دهم بو حواله دیجی گوت یعنی آناکرونیزم تو بیگ جابه ابرو که ده چه که چنا بیت من دیتیه بتونی میوان
میوان ده اوده که دا سه میوان چار میوان دایباب جنوکر همین اوده که دا روش نخاری چونکه امکان گرم کردن گوری نبود. دما خود واسه. رو بفکره باشه، سپاسیات زور کم سپاسی، که گره سال. خالد تو هر ابی ماموستا سردار شنگول جبرا ببوره که دما من ما براستی جبو پرسو برسوان هیوی دکم ام پخشانا بازدی بکن پخشانا دنیای و دولت کردانش بو شکل آوا به هم بجن هگر کو هگلو صادو بیجه پخشانی آوا به باشه خلاص بو امینا سرتیفیکاین میوان خواه بشتارین خواه پیشکش بکن جبوی که خالد کرم خواه سرتیفیکایا ماموستا تحسین ابراهیم دوسکی تو کرم کی